ako ste gledali film tipa Sniper 1, 2, 3, Shooter, Neprijatelj pred vratima i naložili ste se kako ovaj lepo gađa i onda ste saznali da ljudi se zaista bave tim i da postoji jedan sport koji se zove dalekometno streljaštvo, onda ovaj serijal je namenjen za vas. Ako želite time da se bavite. Mislim da je ovaj film će više, ovaj serijal će više biti namenjen strelcima više nego lovcima. Pa da počnem. Mnogi ljudi misle ako nanišane sa snajperskom puškom ili su igrali neku igru tipa Counter Strike, Call of Duty, Battlefield, nešto tako, da samo nanišane, opale metak ide tu gde su nanišanili. Međutim, realnost je znatno kompleksnija. U ovom serijalu nameravam da pokrijem glavne te neke teme tipa kako gravitacija i vazduh utiču na putanju metka, onda kako vetar utiče na metak, kako vazdušni pritisak, vlažnost vazduha, Magnusova sila, pa čak i Coriolisov efekat, to je rotacija zemlje. Znači ovaj serijal da kažemo da je namenjen vama. Sad, želeo bi prvo da pokrijem jedan termin, kad kažu snajperska puška, na šta se misli. Obično ljudi misle na pušku sa optičkim nišanom. Međutim, ljudi ne znaju ni odakle potiče ta reč snajper. Snajper potiče od američke reči snipe, što bi na srpskom zvučalo, odnosno glasilo šuklja. To je jedna mala ptica. Najbolji lovci, najbolji strelci koji su uspeli da ulove tu pticu, pošto ta ptica se krade i jako malo izložena na nekom mestu, da kažemo kratko vreme, jako je teško uloviti, i ljudi koji su najbolji bili u lovu tih ptica, zvali su se snajperisti. I odatle potiče ta reč. Sad i mi smo usvojili mnoge zemlje kad se kaže snajperista. Zna se na što se misli, na čovjeka koji gađa važne i pojedinačne ciljeve na većim razdaljinama. Kad se kaže snajperska puška, ljudi obično misle na ovako nešto, tipa puška sa optičkim nišanom. Mada, mislim da je tačnija definicija, snajperska puška je puška koju snajperista koristi. Primjera radi, najbolji snajperista je jedan Finac, najbolji snajperista u smislu najbolji snajperista, čovjek koji je imao najviše ubistava u istoriji čovječanstva, to je u rusko-finskom ratu. On je imao pušku tipa Mosin Nagant, ali nije imao optički niš. Imao je, čini mi se, preko 500 nešto, stavit ću taj tačan podatak u ovom videu. Tako da kad kažu snajperska puška, obično se misli na pušku sa optičkim nišanom. Sada, ovaj serijal se više namenjuje, kao što kažem, na to dalekometno streljaštvo, gde se koristi ovaka puška tipa sa ovakim optičkim nišanom. U ovom serijalu ja ću vam davati savjete koje puške da kupite ili kako da ih sami prepravite da budu namenjene za dalekometno streljaštvo, tipa optike, municiju koju da koristite. Davat ću vam, da kažemo tako, te prijateljske savjete da bi se bavili. Jer ovo dalekometno streljaštvo je sport koji se brzo razvija se, da kažemo, najviše se razvija tu u Sjedinjenim Američkim Državama, mada i u Evropi, pa čak i kod nas polako počeo da se razvija. Kod nas u Srbiji postoji taj savez za dalekometno streljaštvo i ljudi se time bave. Mada je problem u Srbiji najveći time što je zakon mnogo loš, da ne kažem retardiran. Pa nas sprečava da se bavimo time ili da budemo makar konkurentni u nekoj ozbiljnoj meri. Na početku ovog serijala ja bih vam predložio da uzmete jednu svesku gde ćete da uzimate beleške, jer opet smatram da je ovo jako kompleksna tema, a ne bih želeo da ovo zaglupim, tipa da kažem na nišani nešto, ja želim da razumete zašto je to tako,
na primjer kada budemo određivali preko končanice, na primjer preko miliradijana da odredimo daljinu do cilja, ili uticaj vetra i tako, te neke formule koje imam da vam dam i te neke sile koje želim da vam predstavim kako utiču na sam projektil, ne bih želeo to uopšte da zaglupim. Znači, želeo bih da to bude, da kažemo, na nekom naučnom nivou. Sad, ja ću gledati to stvarno da uprostim koliko je to moguće, ali, kao što kažem, neću da napravim da to bude samo na nišani, tu, tako i to je to. Tako da, to vam predlažem. Opet smatram da imam, da kažemo, neko iskustvo, jer ja sam i radio jedno vreme kao profesionalni snajperista i bavim se time i osvojio sam na posljednjem takmičenju drugo mesto. Tako da mislim da imam neko znanje u vezi te tematike, tako da želeo bi to da prenesem na vas.